Sadawe ni gyagala toyi nedu phobe neba saba bumchik da tongda chukchu repge da gupke chungni chungne kyondom neba saya chosum da bum nga tha tongda nishu zabdun dungge chubdun ge yobaten Brazil gekab le neba chichik mawa cha yuji Ari Johns Hopkins toyi nedu shimju tene khang judu gyaga ki mima thöden thepsa khang gi choksu Srinath Reddy. The real threat is not so much in the number of cases. The threat will be in the number of deaths. Nebe changbole haba neba derun chisam joju yimba the nyenkap ngone re mengala neba chap chimbo mangbu jogu yobaten nganzu cho ni ne thapse donggu jigne ne kyabde minru we chedu mangso dunzo mab so yuta chilo jodu khare khönju de ne kyabde gi dunzum nam ka gu ni ne gu ju nyenga chewa nam zu be changmar ngungo mengkap gyagyu de cha yuji judu Particularly those who are vulnerable. Gyaga gi ngade khaji la ngongo mengkap nyungtha be gange tha neba saba phegyu thusuji la kheyube lagwar du gyaga changju haridwari chumu gange thila thingap kumphu mela thujin la hindu thenden ba saya mangbu zomde dikpa thaje thugya gu yobati neyam khabde tongwa dunzum shicha siba shenan chegen chung yobatar mizo khaji la takje cheba gu migyal hala toi nedu pho yoba samingman ni nezu thengyu Silu Narendra Modi da kongi chepsi sokwar gyonju shigensu neyam kyabde chewe qabdir Hindu tendenba nam kondru malambe chedu shungi tujende sojuba reji juyu. Neyam chungba nesung sadawe nimor gyaga na toyi neba Brazil le mangwa cha yoba den zamli na toyi neba mangshu ari jela gyaga cha yoba tha. Tiring gyaga na urusu ne swebe toyi nedu gu ngungo menkap Sputnik V peju che choba sweba Reuters agang ki nesubedu. Neyam genki dejong mangshu chungyu ni America tha Brazil Mexico gyagani gegap ang shibade chayobre teri America ugi ngade Michigan to neyam kyartu shu cheru chen yobaden u shungki ngader dong kakdom chekgo ba gumashu yobre nezu de phabgyu tha nyenju shuken sunam yanzom yen